Hadian ka cingilang pajba jang seng VPP ka badang sudah pisen hasara. Lai i bagi mi biang ke cingkeno baka seng VPP kadai ka seng ka ba penak berti ne penap tak mo. Ban lum pisah na ki pajba na ka benta ki kam politik jangka. Ka cinglum pisah jang seng VPP ha ka cingilang ka jangka ka pen kendet imat yaki babon ha kini kisngi. Namar bangi sim baka cingiele election kadai ka por lum pisah jang ki pajba. Hakaba ki kandidat kin siu ya kabai kali kabai lej bai wan bai bam bai di bat sakiwe ki cengdon kam cenggitu ki ba lej lang bat hakate ka dor ka cenglut kan poi ka bai 1000 tengka antat ya kawe ke kli briu bat lada tang 1000 ngut kumta sisin khot ka cinyalang ka pisa jongki kertong ne ki parti kala her silak antat bat lada khen sakabai tunghung tungheng kabai snaran san bat kiwe kala dawa kumba arlak tengka antat kabaruna hakini kisngi kendat tok in pai hakipor bayale ya ke hestiet banyo ai kecela bapura jong kecela mikhalaya ya kabangin kenmau ya iba hopping stone lengdo ubadai we nakisnar yala hestiet ubala klat no bat hakte kapor long baki samla ne kirong ba hakaba chong kani kecuk kila dai ban lej syongkai tengkat bat kinong yele hestiet ban kin sungutho bahadu katdo baki penlot ik pisa kabor bat kapor kecengki ban yele ya kecela rilum bat baki hapan bam tang daki biskit haki cingya jaki kecengki namar bakim don pisa nalade bat kamdei tangkata henrai hadien ka hestiet ru kidon shibun ki kertong election ki bacop election da kecing iet akaba ki pajba ki bai kersan hi dalade nak benta ka syadut ka jasngi jamiat eksngi tebut bat kecu senyang ru syaki kertong nak benta ki cingdon kam kucengki bat yakane kamat la tebha ba ka cingya election jongba hopping stone ndo we nakis narele hestate ubala klat no ka cingtrai parti lane ka politics kadai ka ba ki pajba ki chiet ki nong mikmat ba ki sngoman ba kin lej mikmat syaki dorbar jala dorbar district council ni syalok sabharu bat kumta kadai ka kamram jong ki pajba ban yo ubriu ubaya hap nak banta kadai ka kam henrai hakini kisngi kalong dakongpong hakaba ki kandidat ki penbor relade hakamat ki pajba ba kin chiet ki nak ba thong pisa tengka bat kane kam de shu ka election chiet ki nong mikmat Nrei kadeka kam ya thong ya kat ubahe ke pisah ka cingcot jong ka politik hakini kisngi kadai namar baka cingop pisah jong ki pajba hakaba ulun ru ucop election namar udan pisah nrei lada ki pajba ki kwa ya ki nong mikmat ki badon kania ka cutang ka cing start baka cing sempang ki dai ban sim nuksa ya ka nongkram constituency hakaba ukertong ubah rius pak tam haga celah ubah penlot daki nyau lani praklul tengkah henrei udang syak penram haki election MLA Arhajar Arbulai